Mitolon to romi amiat， 祈祷每一天。O mikaputai ku kawas i titaanan a rumakat， 上主与我们同行。Sarigaka mapulung， 平安。Malatsai kita a milayap tu suar no kawas， 姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。Suarsa ku tabang。Lutuan kuya ni sualan aku i tisuanan ilutok afacu no kasasuarawan atau kawas a taluan a patireng saan i kasalakan tu 36 atsefang 30 atusir。 上主说，要依照我在山上指示你的样式，把圣幕树立起来。出埃及记26章30节。Sarikakao Itiyai o misa raka-rakatay ko Israel atam daw i kwakwahan. Ano tangasa i jua apalai itira jangra ami patireng to kasasuarawan atau kawas a taluan ami taong to kawas. No hani pasuolin ko Israel atam daw. Ano tala jua-jua jangra i mararir ko kawas阿米卡布以长拉岸。以色列人当时在旷野中四处迁徙，他们无论到何处，都会在那里搭建圣幕来敬拜上帝，因为他们相信，无论他们走到哪里，上帝都与他们同在。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tabangau mararit kiso a mikapot i takwanan。Saka anu itsua aku urip aku i sarujulen ku falucu aku mitier i tisuanan. Dai kaca pahapinangan isukaku do rakaten alalan atau lalahcien lemak。 上主啊，你时时与我同在，无论我在哪里居住生活，我都要忠心信靠你。你必向我显明当走的路，当做的事。Bakani dalam anay angangan utabang G Yesus Kristo amitolon. Amen。 Nanay mapalamat no kawas kisu， 愿上帝祝福你，平安。